lineami national media su Indian authorities su akhui ki samcha me am su moi na akhui ki lineba ha sahi tai khunda ku du yumum to mai tha da bon lai ponte ne Manipur ka naam lai ponte ne they fled away within a very short time Manipur liberation la khido that is done by the Maitei only sing is now ga Maitei ga tawrim ni ko kugi yaw na te hai je hozi lai films da moi na tawri de ki halineba ado moi kam hat ngam ko dage yung kam moi missile do lising kutha lak kutha lai bro ai yung mayam ji loi mai thang ngam ko dro moi chumdre ne chama le mbaya yum chama khang mang gi bi ko aduga lady of films de miras sukto tawbam thok ta ba India se central government se hanjan khanman thok pa pot amane ba aduga I was committee se min nongoi ka bi ba nupi ma siri ba macha do si lady ne ko macha du mama lei te se khangri ba kaya na petiti ogra ba sin yo adu mata da committee se me copy no me do gai number yaw ba khoi gi Canada se moina tong ba gai do kano din na ko khoi gi anaya aye gi pu ba gi gai ni na ko adu khange kai su tok de natra adigi don thale do su 100 meters muki manak ta leba asai falsi kem ni natra jammer le ni moi gi ada hojikan de India di high tech technology se loi leba pot amane ba ado masi mi am ji loi na maksi karim tau de bida ko tawning du free da tharo ga adagi di si adu torpa ya ada torpa ya adu torpa ya na ki le se kayam tong sin yeng se ba kayam yum kam mai thang yeng se ba kayam thajal leksin yeng se ba mi ju mi limitation ma le ne mi gi mai gi pankhai ma le ne ba pankhai du la di bhai si bu ki bjan te me sa dok ji le emotion ai koi myam le emotion je ngasi saur even nuai tre myam je ai koi public ki sentiment ne ba sa ai koi manipur myam da hoji yam volatile oina na that is the reflection of the public kind of sentiment ne ba hai je si public ki sentiment je sa mai hong nok ji cha khale iba pen ba achak pa myam amana sense of feeling unprotected helplessness si ki frustration myam je sa si ki future ji kari oi sa am da hai bis raj ai kenom hai ke ko hoji manipur da India chai bi yada ba kangbu um leri ko central government chai bi yada ba kangbu um leri no they are all chamcha already state government ju chai bi yada ba mayam ju leri moi ju chamcha ga tani ko adu na ta ba leri ba mi ji masingam ya me abe phar la lo bo gi lamne ji ya re ba la lo bi lamne ne ya ba ji India na magi la lo bu du lo shin na ba hona ba da la lo ba ha lage praja jing ju takhaya lage na khal ga di they didn't understand the importance of the people praja is kana no jimoi khangdreba praja jing ne ba on no poi por crimiam je ada yes lalo buju thengno aduga economic justice social justice political justice piraga miyam jing ji konjen na ba toduna adu edi khwaidi phajaba constructive policy na tro adu edi mo khane khalle ba this is our people yes we have to protect them natro yes adugi tabom thoko miyam ji du sudok to da praja jing hat kani lalo buju hat kani hadi praja miyam na lalo bi michang sang adi they can't stand against such a very movement of the masses. See, come on to it, no. Ada nang nang bi mo question do ai na ro do khum ji chama nai ba. Yes. Chama nai di sigi fumes sum ladi kari lakadau no se. Is to be decided by the people of Manipur. Exactly. Ada nangi is to be decided by the people of Manipur. I say Manipur praja ju am chonbro. Manipur praja am chonbro. What is the my Indian status ka Manipur status ka 1949 on the kari khenage. Yes. We are not born by them, you know, like Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, and this Meghalaya. Akoi di moi job malu status the merged to ineva. There is also agreement. Even Kashmir bong merged to punte. Akoi di agreement yaw to ineva. Ado India na masimi amji namda ke na sum khala di miraz nang bi ba question do lakado use. It should be decided by the powerful people of the Manipur. Okay. Manipur praja se yam line khanbi gano. Manipur praja ge hojik live emotions je yam line khanbi gano people na answer oragadi and yeah that's the point any reaction ama lakpada madu ki paukhum je miyam na pira kani have ne duga yes ai tamo da madu mak lak sake miras noi tamo da satring da ai osagi sidane kainom ta samjin je hoge yes please hojik si khoina ngangi ba khara sidi public ki mayam pen da basing du khatang pura ga ne ba khoina ngangi sing se masi gi pen da ba se public the polok na khoisauna ra pamatam da di hojik di sarkar haibam leidana ko public ki sarkar am lakane ba
public ki sasan number soidna lakaneba matam du ne manipur se kari oirakadage n hairi se ozan haigreba our destiny ko akhoi gi laibak se it is to be determined by ourselves akhoi na huzik khoi ne lep kodoi neba ko kari no haita diam ko akhoi gi any Indian leaders whenever they have visited other countries chatpa matamda we are not supporting terrorism, we are against the terrorism, but why the terrorist act when it is committed by this group, why they are remaining silent? It seems they are not supporting the terrorism in other countries but supporting here in Manipur. Prime Minister na Ukraine ga Russia khanaba shanti progna bhone. Prime Minister na Israel ga Palestine khanaba shanti progna bhone. Mayam nang de what about Manipur nang? Yes. Exactly. Now it's a warning call. Adudi that means it indicates that Manipur is not a part of India. Yes. Sigi matang sidanya. Because I don't like se. Yes, sir. Manipur si thugai rage si sabsa khalabra. India government na. Manipur si Kuki len gi manglan si makoi phawon sira kai na khalabra hai bapor ma kai khoi methi sing de phaw re ba. Phaw da ya ta bani si masi automatically kai moi gi nature sin la pani. Masi por si. Kari denu la ise. Hai matam da ai koi na hujik landa ri ba kuki na sing de kap thare e. Misam sire. Khunwa pa sing sange protect tong na ba. Khunwa pa sing du hek sang gi ba ga madu gi matung da army mung sang sil le ba. Masi gi meaning si kari no si. Ai khungar pa la moi nga thole re. Khunwa pa si Chalan na bida kuki sing na kapthara ka maiti si habal lage hai braba ai koi Indian army sing season si kari no si ni da. Adu Indian army da sing mo policy piri si di government of India na tro. Then why government of India na hojik azuga man neglect to ri kari kino. Sansin ba yam yang sin ba darkar le ba. Aina hek nga sai wangang ba matam da anti nationalist sai ba kuki da season ri se terrorist sai na so zan so season ri se season na ningna na te ba. Makoi na sali ba makoi ki activities terrorist ki activities ne ba anti nationalist ki activities ne ba Kapur football na ha ba oza ida panja ge sala ba ne. yes Just Misam kai na ba. Babu na net patang net do. The same thing is to happen here. yeah misam ma ha no ba miras ya ge ba misam isam sam ba mas hi ba na te ba na te adu ma ha le khalo ba adu phok tumin le na ri ba ngarangi attack city freedom fighter ma gi yum da ni mi freedom fighter ma Adudi India na kari yani yang pam thoi Manipur ki praja sing si makoi huyo do mo uren khala seba uren khala seba to bu India ki da makta lal hoba India ki da makta pure nationalism moina India ki da makta mapunsi kat ki ban nipa mane ba adu ko ban nipa du India ki atop state amagi adu ko ba freedom fighter mo ramadi na na sa na na hamdo tumina le gadra ba mahak se freedom fighter se Manipur khaki na temni INA की मासी एक्टिव मेंबर मो एरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दमकता मथवा यावना दु मलान थेंग की निपा मनेबा मागु बा मगी युम द बोम कैप्शन बाय बसे एंटी नेशनलिस्ट नत्र हबा अदुदा मतें पानसिलगा मखोइना सिंगदे काथबा प्रोटेक्ट तो बसंगी बना हावन सिंगसिगी मतुंगदा आर्मी अमुक थाजिलगा चंदनबो होदनबसिगी मसिगी मनुंगी ओबा मिनिंगसि करिनो से कोइ खंगिंगेबा Kapur मसिगी मनुंगी ओबा मिनिंगसि point ka ko Cookies in a may have the freedom fighter imungi nupi kangnaba puka kanaba may tagiko. yes Hara Sugunuda. yes Adegidi freedom fighter number one historical me amagi mayum to have the not a single kaimbo come in later. yes Both center and state, not condemnation. Aduna di India ki tamak to sibuki the me do bevar to the Manipuri Miyam na India ki tamak to sirage. So I know. adu to tragedi ne sala ngi do freedom fighter mo phobda respect to tragedi atai mission per Manipur parza sing si kari yu kari anu uri gesin aduna masi aina laksaning ba point da India na ai khoi bunung si baga ai khoi isana ai khoi bunung si baga kanan hen ga da gesin aduna India ga men gi often se lam thambi ko ai khoi gi Manipur government se parza gi apam si dai khoi chatmin na se ba adu ga ina ga si message ma su piningi loiso loisila men khali Kari yana pininge matamda asigi pungpham sila agadi ai khangna ngang mana sumbe yaroeba oza khangna ngang mana sumbe yaroeba sarkatna ngang mana sumbe yaroeba yelho bi punamak se Manipur da leriba yelho mi punamak sigi leader sing se masi table ma da pun badar ka leira eba hosiki pungpham sida the all ko demand haitare pungpham sina
yellow puna maksi punsin laga akhoi kari step loga dage maramdi akhoi da tori but threat se aduna akhoi maitai khatna loba yaro yasida hoji puna mag yausin ga dobne maramdi maitai khatte gi daita nate ko manipur kan bai base manipur bunung siba manipur gi yellow gi puna mag hojik pun batai table amada asom saita amuk politically leibiri basing se punbiu congress to thok biu matam sida bjp to thok biu punbiu ba punbi raga hojik sarkar gi saita so thamjaninge ba karian thamningi akhoi manipur da si ona threat to rak phodana koi na tumin le ragadi akhoi lone resign to rani bjp dagi akhoi sarkar se bjp government se mutalani kai se thidan to ning ba pungfa ma so phawre eba masine ba praja gi ihul se aduna asigi ihul si so khangna government so thabak to honingi ai moi gi mot ko masigi ihul si khangna thabak to honingi mandi kari kino hojik thoi ba mai jaw ba se masidi gi han mai jaw mai ti gi barak mai jaw hawt pa ya eba aduna masi thok tring ei matam da akhoi sarkar amadi praja sing se bhap ta min ba amadi yel hobi punamak se table amada punba pulaga kok sum sin minaraga akhoi matau karamna asigi war se mayong na gadage se hojik bhap ta min bam darkar leire exactly masi punamak exactly tamai habi मेरा से पॉइंट नम तेन समगे बा ओजा का पुन हाइब सिदा को अकोइना टोटली फुल्ली को थमोइसिन यानिंग बा अम लैब को होजिक से असोंगिना सोमगी ओइग्रे को लेमहोरिबा कम्युनिटी खुदिमक सिंगसे मसे कलेक्टिवली यूनिफाइड अबोबा common program amada khoi se punna sangsel kan ko in spite of we wage the war against the cookie mogi mayok ta khoina kamna ba khona ba tawbagi mahut ko let us give a big threat to government of India ko akan wafam khara akhoi pulap punna thambase madugi right time amakti oirbren khali another point jiribamda ngasi we award da haitare pung mari makhai manga dagi ngasagi kanochi nungchupi hai nokchupi hai ba mafam duda mongbung ne saijang ne champanagar muslim ne sigi akoi bada leiba nokchupi hai ba mafam duda khogi rubber farm ma ngaktana leiba ahlama koki isininaw singna ko lalhoba singna haitare koki kulai baiba singna kaptan hatome makhata rakpada khogi khun ngak pasinga makhogi mit tongna dana confront tongna re ko nomai kapna re encounter tongna re laibak thi dana mogi memory si re haire khoi ju khara aso open jaw re haire haini ba langni ba point he dine te ba ko moirangda adegidi kangchupta adegidi phayengda tarian pokpida senjam chirangda karigumba thoem haiba matam dadi sugunu degi mi se abok chatpada yam line satkane ba in 1 hour 2 hour but jiribam dadi kanana no thengru doise what precautionary measure is being taken by the government for the protection of those people who are living there in Jiribam mi kunsa mangani phukak tuduna khulnak pasing aduna are they enough to protect the lives of those people why we are not seriously minding for them also they are our own people adu responsibility to khun nga pai na ti mi government of India na the state government na protect godung ne mi the people of Jiribam se that it is the responsibility of the government of India the G the parliamentary bhai gaina mami tahalu habne ba masi kari ngamde yes akhoi ki government ki machinery si khara what is so le haira se ba adu orga de khoi na ba akhoi ki khunna pa le ba akhoi ki makoi ki underground no to mai ti de capture ise adu de akhoi ki so manung le ba akhoi ki underground sing na halaga ka pa de kari da adu da thing bai kari da ka le ge ba ko thing so thing den khali adu aina hayam ning badi hojik asigi point sida ai miras after 1 year or 2 year ai soidana is underground ora kane ba mandi kai no isa to pien da ba faure ba hoji ai underground ne karam underground da afaba praja ki seba to godo underground group ma dai soidana sanga kani masi mai ngasi openly so mai hazari sini mandi kai no ma matam da ne aduga aina government of India da government of Manipur na pihaning ba message ma khak lei ba karian pihaningi ai khoi ki underground sin lan uno openly hojik movement of matam da chapham khang da army lae imai ben sin thoro ai khoi bu kan biu army sanhan birak non to rise no masi ki lina sim loisin biro ba kam man loisin ga da ge matam da ne India government da request to biro ba state government na ai khoi ki naron sin se makhoi si makhoi na to thabak sin se not against the India government gi against na te India government gi army sin ka pa na te isari country ngak se bane ba isagi manipur ngaksa basibu India ngak pa natro adu orgadi now the situation hojik lai ba situation sida maitai gi lal hoba sing adu ko khungak pa sing thoga tori ba thabak se masidi government of Manipur amadi government of India na accept to fam thoe ba maramdi makoi si anti Indian no to ba thabak nate masagi maramda masagi country Manipur si freedom country ma natro neighboring states sing country ma dinate Manipur si top masagi country ma ne ba ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯁꯤꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯩꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯀꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯣꯡꯅ Okay, Tamo. Thank you so much. Tamo Birendra concluding remark to review. Miras ngasigi khana nei na basidane tamogi concluding remark haibabu te kaim thate manipur se india gi saruk amane hairabani na sarkar na manipur sarkar na manipur de sarkar pari ba mapi mapa oiba sing sina manipur gi miyam se siyong no ware haiba se chahi amaga thataru khangdana la abani thamoi de thambiranu chatlaga lawbiru ro ko manipur de laiba kappa lawba mayam amagi punamak sing se narendra modi na pa pu pu da bai wado tokpi gro akoi gi mihut oiriba mayam sing sinane masina soidana maki pudana no ko mayam sing sinane penadaba mayam lawriba sing se makoi gi mathak tane se masi matang urakanda apaba wakhalo namada ngasagi jat bizat ki wa tokpi gro political party ki wa tokpi gro aduna ngangai adu pharu so aduna adu ngangai adu gi mathak to wa ngangai aduna police na fir lokhali khotkali adu tawe da tawe have se loi tokpiro